Mame mo akwaba na me na wase enen so Adom TV Badwam health tips so medin de afia amankwa tamaklo me ne Dr. Dubuaten wa ha na wotwe mu nyina na da romanti yesua de bebre afa miscarriage ho se wafa saa ya onmu bia e ma no enyo ya nyame ebe kire no tumi ene ye wie tie bi na wie pe wafre doctor na on na di nkomu bia how ewo awo mu ene ho nsem infection a utwiti na asaba sheni treating nyina Dr. Dubuaten wa ha ye wie ne dog ye na se ene ye share treatment na fe ya hwese so binya miscarriage a obesa timi anyinsen awo yo meda se pa na otwe nyina ye di nkomo afa miscarriage ho na for the purposes of omo antie no mema recap kakra ye di nkomo se miscarriage ye se oba wanyemo na wantimi anwo amfa ho amfa oba anyem na bia 20th week oba anyem na bia wonya 1 month na asai 2 months na say 3 months na say ya ye beka so wanya bia fense miscarriage na otwe mu ye say di nkomo fa say e de na kofa saa de ba ye di nkomo no ye ka say no ma kofa ba no ebi wa na akwara na amfom ye obi so ani firi maame no obi wa na maame bi wa na wo hawo wona wodie nim obi wa na fibroid na age na yi na fa obi wa kwa no na abortion na wa ya eni nti oba bia wodie nim no ete se tawo awodie mu te se okum abo aponche a on say bia na duane no de se bi na jana ne wo no on say de mu ye se rough no sa na oba awodie nim on say eye enti oba bi wo a enam se waye crude abortion ne bebre no a no anyemo a na wakoye yi no enti awodie no mu nyina wawuru mu nyina nja awodie no ma ye smooth akra ne ba enye ba bi na ode atwatare ti akra ne bo ho na pa enye me ye no a na rom na aba besen eno so timi kofa miscarriage ba oba bia ono ade no mahyehye na ya na sia insect no ma afi na ya wode na no ahemre wonyem ye no a ne bucket of water kwa no befa anazo wotena ka mu a ebo potom pan na moja na se na asesa eno so timi kofa miscarriage ba ye ka se miscarriage no so hormonal conditions timi kofa ba ye ka se infections eso so oba anyemwo anazo oba wo ensuo gu asekeka wo ni nyina no etimi kofa nti we kafra oba mfa we mra infections no ye wanyem no infection ana say wonyem ye kora no infections how adwe no so wonyem ya etimi de ba na wanyem so etimi de ba because wonyem na say wan treat na nyinsa no be ba samwa wa no wo ho na mwa no so wo ho no mwa no betimi akose a lot of havoc to you the mother and the unborn baby and intini nyina no yade a so before wo infection amomodi so betime tu ase ansa na benyem na wonyem so na wonya infection quickly no so otimi de the hospital and ye can science ye kire say oba benya miscarriage but even before then o say na ya na nante infection de o menya infection as a pregnant woman menya my also na me infection me walking into yes to ko hu gan no like also obi obekọ pharmacy shop no akọta that be yenya advisable okay so wonyem na say bibi gu a bi okwa na nsuo na egu nko bi kwa na normal okay because oba bi anyem a em say one day o say di come for infections on pa na e beti ase yi wonyem a nsuo gu more for high protection for akwala no ente bi okwa na nsuo na egu no bi na nya yade bi ti na o so de ko hospital na ye check hwe no so when you can signs and symptoms of oba obinya bi afense miscarriage ya say betima ma wa ya say ayo ya wo ho na unya spot of blood wo ho a bon say science ya na chese wonyimu nyina na nyina vanish na mom a rehemu a won say oba wonya miscarriage no chese wontime no wonya miscarriage da dia osa wo ye ne say empene so ma sade wa kura ase dwaben me na ti wa tie mi a wo ba anyem ye ne say ye no a ye we de awodi anu abie ko born fast ko ben ukunu ensu kura ben ukunu no momum fast da bi sa woba bia wotie mi bia sa wanyem na asai a before oba wadwe so no kunu banyim bie mu no bomode so be hospital okay hunu ade kura ma nyinse ne say ya nsa na wasa akra se me kwakwa nyim bie wan hwe ya banya bia kan say recurrent miscarriages edinti wanyem na asai a no nche se wuntime nyim bie no we need to find out at the kura this ade ne baaye yehu sa ade ne baaye no a ye correct ma wa obetimi anyem awo afa but don't make a mistake say manyem na say ti me rush akwa nyim biem da bi end point to be particularly ne ne wodi nkomo yade bi ha obia say miscarriage e ya wom hawa bomodin so betima ba ya so ye obi okuma say akra tema takrade techiman enzama enyina benya bi wo ananse cheche wo honam hyehye wo bibi ne nam honam duanim wo twetwetwetwe o bibi wo widie nim woni so biri wo akoma bo wo yam hyew
Ojonso ya bema ojonso ntentem we oba ojonso ntentem but what is we ma ba end point we particular ya de bi how bi afa number 0244 86 70 68 0244 86 70 68 That's a papa panawachi mu yesua de bebre mesro che wadwen afre no se nya numpo na bibi che wadwen opomudi mu afre Dr. Duboaten 0244867068 na wotwe ebesimu nkwa hoden e wo ho a ye besehia